حي على الفلاح. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. نماز متمنگا سون بسنگی دمک ہراو بپاوجیل. حدیث اللہ کی نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہائی بیرمی اللہ رب العزت نہائی بیری این نحق کی امت کی حیودی اللہ کی نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی متھکتا نماز متمنگا فرض توبیخر بنی امسنگ وفم اسیگی وعدہ توبیخر بنی مدودی کنا گمبنا نماز متمنگا اسیبو پابندی کی ساتھ متمدہ ادا توربدی نماز متمنگا سولبدی جنت تچنگنی. سبحان اللہ. ادوگا کنا گمبنا نماز متمنگا پابندی کی ساتھ سوندربدی ایگی مائکیدگی ماگی دمکتا وعدہ اما فاوبلیتی حیبدی نماز متمنگا سوندری بمی ادوگی دمک اللہ کی مائکیدگی وعدہ اما فاوبلیتی. ابو داؤد شریف. اللہ نماز متمنگا پابندی کی ساتھ سون منگمبگی توفیق بی بسو ایسنو آمین. یو تھکپگی گناہ. حدیث حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ دگی روایت نی اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہی بیرمی من شرب الخمر فی الدنیا کنا گمن دنیا دا یو تھک لبا فمات وهو یدمنها ادوگا یو تھک لبمی ادو یوگی عادت اویدون سیربا حیبدی سیو متم دا یوگی عادت اویربا حیبدی دنیا دا تتن یو تھک لبمی لم یشربها فی الاخرہ ادوگم لبمی ادو آخرت یو تھک لوی حیبدی جنت چنگ لوی. ترمذی شریف. اللہ تعالی نا تعبیری بخدنگ مکپو مہاک نا پام دا بتھبک سنگدگی کنبیبو اسنو آمین. دنیا دا شم چم نہنگ با. حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ دگی روایت نی مہاک نہائی اللہ کی نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نا اینگون دہائی بیرمی کریگم نہاک نا آخرت تا ایگ فنگ ننگ بتارا بدی دنیا کی پوچی دگی مسافر امنا متھو تاب پود ادو کھکتا پودونا چلی با ادوم نسونا حق کی دمکت کافی وحلو اما سنگ نسانا نسابو انا کھلبسنگی صحبت تگی ہنگجو اما سنگ امن بسگائی بفی امبو فوتو نسیتری فاوبا امن بنی کھنگنو امن بنی لوگنو. ترمذی شریف. اللہ نا اہان بدئی سابو اما سنگ تعبیری بخدنگ مکپو اللہ کی نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت اسیدہ عمل توبنگم بگی توفیق بی بسو ایسنو اما سنگ ہائی کھریبا حدیث کی وفم خدنگ مک اسیدہ عمل وین پنگتھوپنگم بگی توفیق بی بسو ایسنو آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.